Halo adik-adik dan teman-teman, ketemu lagi sama kakak bersama Rapaja Toy. Hari ini kita akan berpetualang mencari mainan ondel-ondel dan mainan Ultraman adik-adik. Jangan lupa ya di subscribe. Cucut cucut, di mana ya kira-kira adik-adik mainannya? Cucut cucut, cucut cucut. Wadidaw, di sini rupanya adik-adik dan teman-teman banyak mainan. Apa nih yang pertama? Warna merah. Coba tebak adik-adik, mobil apa ini? Mobil towing. Mantul. Wadidaw, mobil apa nih adik-adik? Mobil polisi PJR. Mantul. Wadidaw, apa nih? Ondel-ondel ganteng si babe adik-adik. Warna merah. Mantul. Wadidaw, apa nih? Power clip warna merah. Mantul. Wadidaw, apa nih? Ondel-ondel warna putih cantik adik-adik. Mantul. Ini juga ada adik-adik. Sama ondel-ondel warna putih adik-adik. Mantul. Wadidaw, mobil apa nih, coba tebak adik-adik? Mobil tangki pengangkut BBM adik-adik. Mantul. Mana lagi ya adik-adik mainannya? Cucut cucut. Cucut cucut. Di mana lagi ya adik-adik mainannya? Cucut cucut. Cucut cucut. Wadidaw, di sini rupanya adik-adik banyak mainan. Apa nih adik-adik, coba tebak? Ada mainan Ultraman. Mantul. Wadidaw, apa nih adik-adik? Ada mainan ulat. Bisa goyang adik-adik nih. Nah, mantul. Apa nih, coba tebak adik-adik? Mobil apa nih? Mobil beko warna kuning. Mantul. Wadidaw, wadidaw. Apa nih? Ada ondel-ondel sepasang. Cantik dan ganteng adik-adik. Mantul. Wadidaw. Mobil apa nih, coba tebak adik-adik? Mobil off-road. Mantul. Cucut cucut. Di mana lagi ya adik-adik? Cucut cucut. Di mana lagi ya mainannya? Cucut cucut. Cucut cucut.